Ufikile uNobayeni, abayeni bangena bayalandelana kulesi sikhathi somnyaka. Kuhlangana imindeni inhlobo nabangani bonke njalo bayokudla uChristmas nonibijara ndawonye. Enthabathabeni zentolo kuzela kunabususo benyawo. Abantu bathengela uChristmas. Abogalajani nabo baphithizela kangako bakhuthaza abantu imali zabo abazisebenzele nzima nakuthoma umnyaka. Bavikela njani abantu ebulelesini bangamaholiday wokuphela komnyaka? Lotshani ngingubranko Nkambulo komloyisana kwaBhoholo. Sibuya Nenyanda. Yikulumo esetshenziswa sahlaya ukuthi imali yamluma umuntu. Nethi akulaleki na unemali. Kodwa niqinisweni kubonakala kuba njalo khona. Bangabulala inyoka ngokuyigadanga abantu abazile enthabathabeni zentolo qobelanga bathenga babuyelela. Lapho kunya abantu bathenga nento abangayihlogiko. Bewuthuweleleke nomukhwa wobulelesi ngendlela ethusako. Okubulelesi bogalaja abantu imali ngendlela ezihlukahlukeneko. Esigabeni sanamhlanje sehlelo Sibuya Nenyanda siyelelisa besiphandlulule begodu sikululeke mbukeli bona usibalekela njani isihobelo sokugalajwa nakumbiko osohlanganiselwe nguNontokozo Sikhosana. Mhlapha nje ungqongqotshi wamapholisa ubheka icele wethula imbalobalo zobulelesi zekota yesibili yomnyaka. Imbalobalo eziziveze bona ubulelesi ubufaka hlangana ubulelesi bobugalaja abantu imali zabo nobukirikitshani ukhuphuke nge-19.9%. Imbalobalo ezizethulwa nje sifikile isikhathi lapha izenzo zobukirikitshani zandikhulu. Kabaningi abangatshetshesiko uChristmas uzokubaduma ngoba nabazabe bathethe konke abogalajani. We had increases in terms of commercial crimes and shoplifting of 1,114 and 727 respectively. Izehlakalo ezivame ikhulu zokugalajwa kwabantu zenzeka lokho umuntu nakayokukhupha imali ku-ATM. Ungazimbutha sarari mlayezo ungakajayeleki ku-screen se-ATM kuvumba komuntu athi uyokusiza bona yenza njani kanti kunanyana kukhamba ikarata nemali yakho. Abogalajani abasolisi nakancane nabo bafumana emjejeni yokukhupha imali ebhanka. Banjalo nje basebenza bayihlanganyela. Ikarata lakho lithathwa kenye indawo uthola ukuthi imali seyikhutshwe kenye igodi indawo. Okufumanako wena mlayezo ngena umlandelando yokuthi imali yakho iyakhutshwa. Izazi zithi na une-app khona ukuyivala msinyana bona bangaragi nokukhupha imali yakho. Na unganayo kuthiwa udosela ibhanka bunqopha. Alo na usenza konke lokho bayazitika ngemali yakho abogalajani. Inthabathaba zentolo nazo zisengozini ngoba na wonke umuntu uchinga khona ukuyokuthenga. Emehlweni wabogalajani lokhu kumgodlo ovuliweko. Kanti hlangana kobulelesi obukhagala kakhulu ngalesikhathi somnyaka kudlelezelwa kwenkoloyi kwenitolo nabantu kunye nokugqekezwa kwemizi. Ungqongqotshi wamapholisa ubheka icele ukuthi basilungele isikhathi sikaChristmas kanti laba benza ubulelesi bazokulilela zinsimbi. All police officers, police reservists, including office-bound members, will be roped in to assist in festive season policing operations. We want to give firm warning to criminals and those who plan to conduct themselves outside the law. Police are under strict instruction to squeeze out criminality and all manifestation. Ingalo yomthetho yinde futhi ayikhethi balala muntu. Umphakathi uyeleliswa bona ulinge ukudosa imali ngaphakathi entolo ekubizwa bona yi-cashback kunokuthi uyokudosa imali ku-ATM njengoba kuyingozi ekhulu ngalesi sikhathi somnyaka. Abantu bayeleliswa nokubana batsheje bayelele nabasentolo kanti umuntu akaphatha imali elingene lokho afuna ukukuthenga kunokuthi aphathe imali eningi ngesikhwameni. NginguNontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Sikhathi esibudisi khulu ngombana ke kunabazibuza ukuthi sokulala sidleni impendulo yabo ukuthi bazayithola nabeza kuwe bazokugalaja ngendlini zethu zokuhatshela. Sivakatshelwe mphathi wezokuthintana womlileli wezembhanka ubanking ombudsman ubaba ukwanda Vabaza. Baba siyakwamukela ukufika kwakho lapha ehlelweni Sibuya Nenyanda. Masibulele nathi for ukusinvite. Thank you. Indaba nkulu ke ngiyo le yokudlelezelwa kwabantu bagalajwe nemali zabo zifika kangangani inlilo ezifana nalezi eofisini lomlileli. So ombudsman for banking services sithola inkinga eziningi from ama customers. Most yama complaints esiwatholayo yeba abantu ababaropayo or ababadefraudayo imali zabo. The way ezenzeka ngakhona lezi zinto ziningi ngoba ama
matters amaningi esiwatholayo ukuthi uthola ukuthi umuntu ufonelwa ngusomeone athi ubuya ebank or babuya ku any other organization, for instance ama big organizations, umuntu bayamfonela, then obviously ama customers ebank nabo they start believing ukuthi bakhuluma naleyo muntu, and then they start giving out information yabo, confidential information like ama bank details, into ezinjalo. So most yama matters esiwatholayo yebo abantu bank customers voluntarily banikeza abantu ama banking details abo, so ziningi matters esizitholayo relating to that. Nakwenzeke ngaleyo ndlela lapha kutholakala ukuthi umuntu ngokubuzwa imibuzo umuntu angamazi kwacabanga ukuthi ngowebhanka wamnikela ilwazi wamthathela imali, kukhona okwenzekako lapho ukuthi abuye alungiselwe mhlamba abuye ayithole imali yakhe? Yebo, I think starting point abantu abafanele baqale baye understand ukuthi if as a customer uyafonelwa and unikeza abantu your banking details, for instance card number yakho, CVV number yakho, ne OTP or internet banking access yakho like password, internet banking password yakho, zonke the information, if ubanikeza ama fraudsters their information, bank yakho will not pay. That's a starting point. But thina ombudsman for banking services into esiyenzayo masi investigator this lama complaint la siya check ukuthi yes siyabona ukuthi ucustomer unikezile ama details akhe ku the fraudsters, but after customer a complain ku bank check ukuthi ibank could ibank have done something, kunento ibank bengayenza na ukusiza ucustomer la ukuthi angaluzi imali yakhe. Fortunately in some of the matters, not in all, in some of our matters esiwatholayo siyathola ukuthi no ibank actually bank bongakhona ukuyistopa le transaction, but because of wena uthathe isikhathi uku-acta and you were negligent or whatever, then we say bank refund our customer back imali yakhe. But again we do know ukuthi there are banks, for instance abanama policies, internal policies athi if a customer usafara internet banking, then bane policy okay sizo refund leyo customer. So there is ama bank, but not all of them. So I think one thing ama customers out there bafanele baqale ba understand ukuthi starting point is if unikeza a fraudster your account details and if fraudster uses your information ukuthatha imali ku account yakho, ibank angeke zibhadala. Isikhathi ke phakathi kokwenzeka kwesahlakalo nokusibika kuqhakatheke kangangani ukuthi umuntu kufanele abike msinya, mhlawumbe umuntu angathi hey sengizabona ivekeza ukuthi imali yami iyabuya noma ayibuyi ngaphambi kokuthi ayokuvela lapha ebhanka noma ayokufaka isililo, kuqhakatheke kangangani? I think kubaluleke kakhulu ukuthi if uluza imali as soon as wena as a customer ubona ukuthi hayi man kunento wrong la, if you suspect ukuthi hayi man lo muntu lo nginikeze imali angikho sure ukuthi ubuye bank, if you just not sure immediately report leyo nto ku bank yakho. Again I think it is important ukuthi ngithi not always, but ibank yakho if kunento yenzakala ku account yakho, for instance if kuna imali ephumayo, kune transfer yenzakala ku account yakho, sometimes yenza ukuthi ibank yakho ikufonele, izokufonela ibank yakho ikubuza ukuthi kwenzakalani, wena o transactayo or kunento yenzakalayo na. If when I as a customer then uthi no akusiyimi, then ibank izokwenzani, izoyistopa the transaction, and then if imali for instance isuka from bank A iya ku bank B, then ibank yakho izo quickly contact ubank B ithi listen block your account because kune fraud. So it does happen, but into ngeke yenzeke, it will never happen, is ibank yakho will never ask ukuthi ngicela unginikeze your PIN number, your password, your OTP. That will never happen. So as much as yes ibank yakho will call you ikutshela ukuthi kune fraud yenzakalayo, once though baqala now bacela for your banking details, for the confidential like your PIN, your password, then you know it's fraud. What you do then, you hang up your phone and then immediately report to your bank. That's very, very important. Again, it is important to report immediately because as soon as you report to your bank, then irresponsibility yonke, liability, sibizi liability, ishifta back here ku bank. Ukuthi now ibank ifanele yenze konke ngakhona ukwenza ukuthi ikwenza sure ukuthi istop leyo transaction and isave icustomer imali yabo. So if ibank for instance when amaso reportile uthi kunemali eqeda uphuma 5 minutes ago and fraud,
then ibank yakho masoqeda ukuyitshela ibank yakho then needs to do yonke into engakhona ukuyistopha leyo transaction. If ibank yakho iyahlala yenza next and then 30 minutes idlule and then thina siya investigate as ombudsman sibona ukuthi man le mali lena withdraw ama fraudsters withdraw after 20 minutes. And when we act after 30 minutes, then siyayitshela bank refunda yonke leyo mali to a customer. So it is important ukuthi ba report as soon as possible. Lokho kubalaka abantu avane bakufune abogalajani laba sikubona kuza netechnology ke kaningi ngoba kuyabonakala ukuthi nabakudoseleko abayitholi ngaso sonke isikhathi into abayifuna ngoba uzokusuke uyivale. Kodwa ke laba abathenga online kulapha ababuzwa khona lemibuzo yelwazi elifihlakeleko eliprivate balifake lapha bona ke bavuleleke kangangani iminyango nase badlelwe imali ukuthi bangeza nabo bazokulila. Yeah, so when it comes to credit card, especially ama credit cards, because yibo laba bama credit card nama check account laba babafonela isikhathi esiningi and then babacele then i-password or i-card number, CVV number and then i-OTP. But again, important ukuthi kuma complaints esiwatholayo thina ombudsman abantu already bathi lo muntu ongifonelayo wazi i-card number yami, wazi i-CVV number yami, wazi igama lami, and sometimes sinokuhleka sithi sometimes noma umuntu akutshela ukuthi wazi igama lenja yakho akho important, but as soon as lo muntu then, because the reason bakufonela is because kune information abayidingayo ukuthi bazokwenza i-transaction, and in most instances le information abashota ngayo OTP. So yes, bazoyifaka i-card number yabo, bafake i-CVV number, and then into ezokwenzeka then i-bank yakho izosenda i-OTP kwi-phone yakho. Mawuthola leyo OTP efonini yakho, i-mistake ongafanelanga uyenze as a customer ukuyinikeza ku lo muntu okufonelayo. But kuyenzeka sometimes ukuthi ungamnikezi leyo muntu i-OTP, but then still imali yakho iphume ku-account yakho. So mayenzeka kanjalo then i-bank kunento abayibiza babiza i-chargeback angazi ngayi. So i-chargeback isebenza ngokuthi if then awutholanga wena as a customer uthi azange uyi-authorize your card transaction like nge-credit card yakho nange-check account yakho, into ezokwenzeka then you report i-fraud kwi-bank yakho. Then ama-Mastercard rules, abo-Visa rules athi if ureporte i-fraud and wena as a customer azange uthole i-OTP, then ibank yakho fanele yenze ibuyisele back imali kwi-account yakho. Babaza sithokozile nokho ke ukusikhanyisela, ngithemba ukuthi abaningi baza kufunda okuningi ngalokho. Yebo. Sithokoze. Uvela e-ofisini lomlileli wezembhanka ubaba ukwanda Vabaza. Ungachidi sisayokubuthelela enye inyanda, siyabuya mbukeli. Siyathokoza ukukuthola usesenathi mbukeli ihlelo Sibuya Nenyanda. Siphethe yona indaba nkulu yokudlelezelwa nokugalajwa ngalesi sikhathi samalanga kaChristmas. Njenganje sinomyedi Musi usemnyangweni wezokuphepha komphakathi esifundeni seMpumalanga. Ke sizobonyana ngehlangothini lamapholisa ungangani umsebenzi abaqalene nawo ngalezi zehlakalo. Asukamukele babo Musi ehlelweni Sibuya Nenyanda. Sibonge kakhulu ngisibingelele nabalaleli nababukeli emakhaya. Zande kangangani lezi zehlakalo ezibikwa ngalesi sikhathi somnyaka zokudlelezelwa kwabantu imali zabo bogalajani. Khulukhulu kabanye abathathelwa imali njalo bangazi nokuthi abathethe imali ilwazi labo balithethephi. Isikhathi lesiningi ngalesikhathi lesi somnyaka abantu labaningi kuripoteka ama-cases abantu labathethelwe imali igebengu. Lokho kwenziwa ukuthi abantu babeka imali umnyaka wonke bayiseyivile imali uma kumele bayishere. Nesinye isikhathi kukhona among themselves labathengisa ngayo lelo information batshele abantu ukuthi bayohlangana kuphi sebabelana le mali. Kusasenjalo kuyofika abantu bathathela imali yestokfele nani. Lokunye lokhona ukuthi
abantu labanye banokuthi mabaphuma emabhanki baphethe imali leningi uthole ukuthi labanye bayobhadala izisebenzi zabo bathethelwe izimali labanye baskenywa abantu babaskema ngalezi zinto lezi zama online so sicela abantu umphakathi wonke ukuthi ube careful lendlela basherelana imali ngayo ngesikhathi lesi somnyaka uma bahamba la kuma shopping complex kugcwele babe careful bangahambi nemali eningi lokumele bakwenze bazame ukuthi basebenzise amakhadi wabo wasemabhanki ukuthi bayenze lawo ama-transaction futhi babe careful ukuthi information yabo abayinikezi abantu labangabazi ama-strangers lokunye lokhona ukuthi ngalesikhathi lesi somnyaka kunokutholakala kuklona amakhadi izinto ezinjalo abantu balahlekelwe imali labanye ukuthi ikhadi lakhe baliklonile so kubalulekile ukuthi-ke abantu bazane ngakho konke lokusemandleni ukuthi baprotecte nalama-pin codes wabo uma basebenzisa ama-ATM. Abanye-ke bathi bangavelelwa ngilokhu umuntu agijimele ukuya ebhanka aqalane nebhanka bangayi emapholiseni ungatsho ukuthi kufanele umuntu abike nemapholiseni nangabe kukhona okumveleleko okuthinta imali yakhe? Kubalulekile ukuthi uma ngabe kukhona lokuvelelako lokuthinta imali yakho or khona lokusolako ufonele libhanki lakho immediately kustopeke lawo makhadi before angasetshenziswa kuthathe njalo namaphoyisa kumele-ke ukuthi bawabikele kule number lethi 0860 10 111 or basebenzise i-app lebizwa ukuthi i-MySex app uma bayisebenzisa bayakhona kuyi-downloada Google Play bayi-downloade kuma-smartphone so bayisebenzise ngaso sonke isikhathi but then kubalulekile-ke ukuthi abantu babe careful kakhulu ngalesikhathi lesi somnyaka ngoba igebengu nazo ziyazi ukuthi labaningi batholile ama-bonus bayofuna ukuthi babathathele imali njengoba sibonile labanye bathole ama-pension payouts abanye bathole imali lebuya kubo rafi into ezinjalo so abantu banokutholakala baskenywe abantu kungako siyabacela ukuthi abaprotecte information yabo babe careful nalabantu labathandana nabo ngoba labanye banokuthagetwa abantu bokuhamba hayi ukuthi sithi abantu babezinophobia bangathandani nabantu bangaphandle kodwa babe careful because abaningi babo basuka bangabathandi basuka babukele imali yabo. Bamweti sekwande obunye ubulelesi lapha bokuthi umuntu bambambe sakumthumba bese ke bathi aka transfere imali ngokusebenzisa i-app anayo lapha efonini yakhe kanti siyazi phambilini ke abantu omunye ke kuthiwa ukuhamba nekarada bese ngapha basale bafuna i-pin code ngiyiphi indlela engawusiza umphakathi ukuthi ukubalekele ukubanjwa ngaleyo ndlela? Abantu if possible ba-avoid ukuthi bahambe ezindaweni lekungahambi khona abantu labaningi because abantu babathumba kanjalo babe careful nasemakhaya kumele-ke ukuthi banga-expose imali lebanayo kubo-social media or kubantu lebangabazi ngoba bayabathumba sebese babenzisa ukuthi batransfere le mali through ama-accounts wabo le mali isenyakaphela isikhathi lesiningi mavelele ibhanki ukuthi bakuthumbe abakuyekeli bangaka-clean out i-account yakho kungako sicela abantu ukuthi basinakekele ama-movements wabo onke funa aziwe kwazi abantu labahlala nabo ukuthi manje nyahamba uya lapha e-shopping center or e-mall uyohlangana nomuntu funa uma umita abantu kakhulukazi leyo ungahambi uwedwa if possible kube khona umuntu lohamba naye mahlangana nalo muntu loyo hlanganani endaweni le-public like mhlambe in-a-shopping mall or restaurant or something kodwa-ke ba-avoideni futhi ukuthi bacele ama-lips or bahambe beyi-one indawo ezingaziwa kakhulukazi sibonile kuthunjwa nalabafazi sibonile lapha ku-border one of the borders khona labantwana labayi-440 something labatholakale basebhasini lezana labo bathole i-border management authority ngalama-operation laba benawo labanye labayi-89 bavinjwe somewhere kuplana ukuthi bazongeniswa la e-South Africa via Tanzania
into ezinjalo. So siyacela ukuthi abantu babe careful mabahamba endawo kakhulukazi ebusuku noma semini kuyafana bosothi abekho selifini njengoba sikhuluma manje bona njengoba sekuyiqalile i-festive season niso isikhathi le baba busy kakhulu nabantu abathathile imali zabo. Bese ke ezinye izehlakalo zenzeka ngalesi sikhathi lapha abantu bakhambe babawa khona ama-lift umuntu agcine akhwezwe babantu angabaziko kube ngibo-ke abamdlelezelako bamthathele konke bamfune nemali. Lesinye isikhathi bangamthatheli nemali kuphela labanye bayabulawa so bayabadraga babalahle endaweni ezingaziwa. Siyacela umphakathi ukuthi singagibeli ama-lift abantu esingabazi. Ungcono uyobhalisa lapha e-taxi rank mangabe kuyi-long distance le moto leyo kuthatha i-registration yayo kube baphinde futhi bakubhalise ufake nama-contact numbers we-next of kin yakho or umuntu ohlala nabo or umuntu abantu loya kubo. Kubalulekile ku-safer that way than for instance uma uhambe ngemoto wahayikile le moto asithi ithole accident phambili angeke lo muntu akakwazi kokuqala nje uyi-identify kanjani mangabe khona lokuzokuvele lento asisho ukuthi abantu bazothola ama-accident but kubalulekile ukuthi bangahambi ngama-lift abantu mangabe uzohamba ngelista kube umuntu omaziyo abazi naye la ohlala khona ukuthi uhambe ngemoto yakazibani usebenza naye niyahamba niyakuphi kuphi hhayi ukuthi uhambe nabantu longabazi niyazi ukuthi abantu bazama ukuseva imali mara asiseve imali ngendlela le-right hhayi sizama ukuseva imali at the expense of umuntu esingesikhathi utholakala abuleke or bamthathele zonke into zanazo. Kubalulekile ukuthi abantu basinakekele kwabona. Baba Musi sithokoze khulu isikhathi sakho emnyangweni wezokuphepha komphakathi esifundeni seMpumalanga. Njenganje sokuthi nasibuyako sikuphathele zobukhwari sibuya nenyanda. Nanamhlanje kezobukhwari siqalela izimalungana nokubonga nohaya inkondlo imbongi zalima indima ebonakalako esichabeni kezokuthindana ukucoca imilando ngamaphimbo wazo ukuthula nokuthoba umkhumbulo. Imbongi zakade zithi ikambiso yokubonga ibonakala isaragela phambili begodwa abantu abatsha basayibambe ngesibhukwini nangokuyinunga ngohaya inkondlo. uComfort Masombuka uza Nenyanda. Ukubonga into yenziwa zinjaba ezihlukahlukeneko ze-Afrika. Kubongwa nakungena inkosi, bongwe nalokhu akungena abaholi bezepolitiki abafana nomengameli. Ngokwesintu, imbongi ithathwa njengomuntu oqakathekileyo kwesichabeni, nanjengomuntu onekhono lokucocela isitshaba umlando wamakhosi amadala ngekhono layo lokubonga. Icoca nangobujamo bangesikhatheso emphakathini, iyafundisa, iyachochozela, ithoba imizwa, begodwa nokuhlaba iyahlaba ngembongo zayo nakunento engakhambisani nayo. Imbongi engumakekero Elmon Mahlangu uthi ngokwesintu iphimbo lembongi kufuze libe namandla. Imbongi kumele ibe nephimbo lobumbongi, abe nekhono lokuklama imbongo. Iphimbo lobumbongi liphimbo elenza ukuthi imbongi ikhone ukubonga namkha ingakanikelwa umbhobho bonyana abonge ngayo. Imbongi ngiye yamukela namakhosi nakuneminyanya namkha imbuthano. Mahlangu uthi imbongi ikhona ukuyelelisa ngokubonga nalokhu anakunengozi engahle ivelele ingwenyama yesichabeso namkha isitshaba ngokwaso. Imbongi beyivame ukuba umuntu omduna.
kodwa nesikhathini sanje sekukhona aboma babongako eSouth Africa imbongi zilime enkulu indima nepolitikini zicoca ngomlando nobujamo bepolitiki nendaba ezimumethe izehlakalo ezenzekako emphakathini begodwa lokhu zikwenza ngokuhaya inkondlo baliphose ngemhlana balethe ugodlweni kokunye ihlazo balithwale njengenyazo kodwa na wena waphuma hlangana ngisatsho baha babathi babani indawo umfazi ngesibuyeni bebangazi uEmily Ndala uthi ilimi elinothileko ekondlweni ngile lenza ikondlo ibe nelulubezo ikondlo umtlolo ohunyeziweko omumethe isifundo isiyeleliso imizwa kanye nomlando umuntu olaleleko angachochozeleka lula ngebanga lobukondlo ngibala ilimi lobukondlo elisetshenziswako indlela imbongi ethula ngayo imizwa yayo nangendlela ezithula ngayo nokusetshenziswa kwekhetho magama ezinye imbongi esikhathini sanje sezikhona nokudlulisa umlayezo ngokubonga nangokuhaya ikondlo ngokuyihlanganyela sekukwamukela ukuthi kwethu kuzithwala nokulithwala njengedugu ihlazo inyazo nokukhetha phakathi kokufa neqiniso lethu ulindo kuhle mahlangothi ngenkondlo ubinga ukulonda ilimi lesikhethu nokukhalima izenzo ezingazisiko emphakathini umnqopho kukusabalalisa imilayezo ehlukileko nokumemezela ichejo ukuchaphulula nokuchugulula ukududuza nokupholisa amanxeba ngesimo sekondlo imbongi ezibantwana nazo sezikhona amalanga la ngingukhamfat masombuka wendaba ze-SABC ngikubikela ngise-Auckland Park eJohannesburg atsho bathi mutsho nama ngitsho ngithi ngubhorholwa kontombi mloyisane katha qaba linesilo cezela kokosi